Natuba kuthawatana ite na batu kiri mubango ywa kugukia rukirira tukwariria mantu ingi siasa iri matite thaa indene ya county Meru. Muthenya yoro ni kurari na ikaro bia mwingi na arakiri cio kenda bia county Meru. Agari barethira bakirita mauni yo iururera wa yaro kuingata gavana Kawaire tine. Nawe gavana etekiri mitandao yewe ethira ikana riito riawe na kuo we etawa Kaire Mwangaza ti Faith Kawira Mwangaza. So tuko mingi mwiri kusetho ndene county Meru, but kintu kira Meru bakumenya gavana nu mwaki ndene ya county Meru. Meru itina gavana Beli na rukiro rwari rongwatia kwarire siasa nende cia county Meru kaitene ka twetera ntuko ya ruyu abunge ba county Meru bethira bakiringa kura ukulukia kuinga mama kana kwethira bawe mucoki etine kiawe ni FRANKLINE KARUTI Junior kenda tumenya ibyo biongwa biratire biethire biite na mbere muno nteretie mbinara kurerekana antu ni barekirwe mpine na banginya kwithira bakiurwa ni mwingi bakirikana ni kabara kumira ikaro biu by support governor Kawira Mwangaza rani na batu kulukura 40188 namba yetu SMS through live kuri Facebook through live kuri YouTube kedra nkithoma opinion ciaku na ntumiri ciaku tuwita na mbere na mubango yu. Karibu sana bwana Frank. Asante sana bwana Edward. Thank you very much. Nathogethega bwana. Imarihitwa. Mbere akethi. Sawa. Akethi mukario Meru na mukenya wenthe warare atutikiritie. Ndibukethi nkethi chawendo na imbea na mbwe ibwega murungu na ibetu eromba retu. Na there is a brother whether crazy ambao shwe kueta wa Juliano Kobia Rwenya ururu. Wow. Anytime bitharondia Juliano is a serious follower. Na mbirite narua gagureo mugethi. So bwana Juliano Kobia kethi chukinya. Rwenya ururu nimekusalimia. I thank you for watching. Na gwithira witu theater every day. No, Frank nkono kethekana ntubwa marieto. Bedenya tuterete kiriro waria. Bura kwa karikire oro. After public participation, nindronere kire pinch. Gavana akiandika na nye andikwo ni murega baicho wa public participation era pwithiruka na rodo mwingi rwari rwa Faith Kawira Mwangaza na Governor Meru di Kawira Mwangaza. How fun is this? Kan Governor Ameru na Governor bana. It's very shameful. Rwari rurumete kire first gentleman murega. It's very shameful. Na rwaria ruru tikitha kinya rukiuma kiwe agithira soera affidavit na change rito aiwe aito Faith Kawira Murega kana Faith Kawira baichu because kirin document ira chionde ire circulated either cia Kampala, Meru University, Karibatula chionde Moyale marito yonde Faith Kawira Mwangaza mwenda Faith Kawira Mwangaza Kawira kena marito yana Kawira kinya kiuri Jumamosi. How should we address you? Tutena Kawira bathatu kana Kawira bana kana Mwangaza batano kana ngabana bathatu beta wa Kawira Mwangaza no yo kwa impeached ingavana Meru kinya reto riteo no aka impeachwa. So you see morality igintu kya maana muno kungania kuigwo gutumite Meru ithirwe kari urekari from the word go tikarwirwa atiria mwera atwanjirie tikarwirwa aterera mwera aturi narua karwirwa aterere mwera kuraya na Meru bara brainwashed bathithirwe ra ita radicalization barekirwa ithwani riri ati muntu na utethia antu bara nkia muno na muntu mo wikirwa TV-ne kuma day 1, day 2, day 3 mwanka na arua rira tathio ronka Meru twetere nture mo itawa athiru rujene athiru gaiti Igembe South antu ba Igembe South athiru gaiti bara baritire maoni bawire antu bara bonde Madam Kawira na wogolea ibakwire na batakwire ibinge ibairie yo bawa
batu tothwanirie ko ya ogolea kuthira thina cia antu bau aciwa no uthiragia thina cio batiaire once na araura antu bara batianiru so bichera ya thithirwe ya kuthithiria antu radicalization uba brain wash nio yithiritwe kendelea ndene ya Meru ye na ibono nto kuona muntu wari mwarimu ai chief officer kana nya ndaitari we see kana nya muntu thithe political science mukoro umwe kuma South Imenti muntu wena akiri Ciaca utura kile thirikari mbere na yaichele aka brain washwa imama na kuona ka brain washwa akathambua aekiro into byake yabira bigarwa na barabeta kwa ndi shabab. Do you know imbibieta radicalization imwana agariton Meru akaendwa Somalia akero nyukwa athuki abagu athuki bau bara wachema ni abo ibo batere kuratha beba mbere muntu akauma Somalia yete golie na ina akero abo bathuki oba munyanyasite ne ya karinga inandi na karinga ithendi radicalization ithuki muno antu betu ba brain washerwa antu betu bathabo bono beno kya bwana endwandi umete gembe central so ruwa ngavana Meru ketreta can glorify poverty ndene Meru where is poverty in Meru bonya muntu wembe nara kwenu ora manda mgavana etakiwa kwe muntu tona matrix in this century ombonya muntu wembe umamaira mukondo umamaira mweka umama rotarene bonya muntu oburi bonya muntu South Imenti utona mukondoro na bwawe mukoro kinyome chubu kana ratanya ombere mukoro amamaira ndwara na achiere ana kama atrisi rembese yana kala nini ikaya na 14 vandi tu matrix tu la tu ita secondary tu ambese yana ko 14 vandi na ko ikinya kana ina ndi imutha ko ri kuembe we totunga ntuko ithatu agathate thukumite ngiri ithatu kana ngiri igiri. What are you trying to say? I am trying to say this. Meru tuteno kebora kawera edrito akerio potri ati ukebubu Meru. No. Completely no. Buru otire. Wow. O tempara yo ne North Imenti kwao. So KARUTI. So bwana Frank, hii ni just ya reasons kana itumi buku wa bure atongeria gavana kakana. You see, we have no problem with the program a charity work ya utethia antu kwira antu baraite hitting road rira kurarete kura ikurare athina bwana mati lakini thine wachi oko mama ithine kuria no ntombura nira feel it for quite some time. Yeah, either kurare na mpara waisani ba tura from all quarters we to tethia ntura ira kutaura kuntura kura kutina rui. And that does not mean those people are poor. Kakurete batila, mburetila kwa nabarima, antu ba Meru barimete baka una record bwana mati. I am telling you the truth. Inama ntora yeta wa igembe central. Weta ntora yeta wa kaboito. Evan Green, no ntabo aikwe na miuro. Eta kenanroba wone nyanya irita wa kenanroba ekariatea, watermelon irita wa kiote na kenanroba nara ekariatea. Eta bullo wone ruinji Rwaro enjero kuo wone watermelon ikari sibi the one arabulu the farthest corner Rwanda. But when you tell us Meru kwena thina okea po etananjira antu bakubwa ko ewa matrix, it is a total lie. Antu ba Meru biba kwenda imbwao muntu okuma igembe centro rekiao kangeta na itiera bia kwenda iroi enjiro ndam enjiro roi arime watermelon arime nyanya kiotene. I have a friend of mine etawa Owand Miriti. Owand Miriti tuare no mwaka ya 2014 2017 Owand Miriti I exporti pau na watermelon na thorn melon kuma kiotene arimete na roi. I am telling you the truth. Mbeche irodhuranagia inandre. You cannot believe. But governor narenjite bwao. Now, you see, bila tokuwa sustainable development. Indiroke yo mtu ng'ombe mwe
You see, wawe inkio tethia, muntu wa ang'ombe mwe, 1, atena kijo, 2, atena eria, 3, atena ndawa, ukuretera mtu ng'ombe efresian, ekwenda kumanenjo boya, kankwera mutanotia, kinya kuretho guteretha chune antu bonde, nonto antu bonde batena ng'ombe chieria, nonto antu bonde batena ng'ombe chiuka mwa lita 40, kana lita yana. I would like to give an example. Etembe takangeta, one murethi ng'ombe ori nkuma, ugorita lita chaitie manele, ni mbibio investite kendra, omba kurethi ng'ombe era. Okay, akwetho I plan yote the antu ba Meru with all due respect, policy na framework. Era waheshimiwa betherite bakiareria ne batere kwetho ere ona criteria ya kweyana kenda ng'ombe ira tigara ya ndrewa ira me akwendrewa chia uri ndrewa ngane ko mijeri cha kwata ng'ombe iroro kuma sijui Malaysia kaina ndrewa ire ya ukoru na cha itere tunde we na cha itere nyamburi cia uri na nyamburi na nyasungura ichura na nyatoko iturawa. So we have no problem with the program ira cha Madam Governor, lakini turenda kuatiri sustainability ya untuburi ni itarea natia ibo ntugugoria atiri matters for how long ibo ntugugoria atiri Frank governor na range te boss sijui 34 ni ana change na umwite north. Now you see kiuri kiura chena kigethwa ge very pertinent kire antu betu ami boao 34 yetawa Madam Governor kawa kinya budget yete kwa ne former regime yekwa ye yanka implement budget ye former regime re ndona bakenja mbwao na baka equip ekanyua waita kambona aru ambwao yenji ni mheshimiwa Joanna. It's not operational imbi ya etie ka break down kanini orwero kare akonyua waita lare muru in that area yonde tena rwetu ndi as we are talking. Why mbwawe ntunene ngaos ere kunda yanto balare bonde roi ne mbrekere ndao mbwa wingi chionde chienji nambi chienari ya Meru County era ya urimunya ya thoka Mama Governor yari pea utembanje atumira kana mbecha icha wekira mautake na kura mota na kura maybe abati kura kitha isola kana atumira stima mbeche uri chionde na cia itere na bibirenja 34 mbwa wigweru ichienji tene katwa komborete ngari cia kuinja ngari ne county ambeche ira cia tengi ndire nonto itathithiri equipment bukwa buka equip na the budget ya 2023-2024 budget ya 2022 ekuinja kithima keure mbeche ina cia itere misuse of funds arenja atenda no tereo kwa thithwa public participation ekurianto biba kwenda kabureta ero kinya bibute kwenda in the other regime ire chedereto yekuluka itwedereto tokethia public participation antuba natho imbibo kwenda antuba nto ambo imbiba kwenda antuba mwanganthia antuba bore imbiba kwenda antuba imbibo kwenda bwa koloma na MCA wenwe au antuba kae wakanya bakaria bakarita maoni. But today Meru etete to manda moya na bia kwenda kuthanania aibu imandrabuti ntukwatete kwa mutea ataichi na MCA na no kuloketi budget ukawera kwa ne kuloketwe kura ng'ombe mutea no kuloketie lakini aita kwa wate mwirite na mutea ate kumenya no witite kwewa na okay kwethirwa MCA bakulokeri bakomenya every want ibate kwethwa na maybe 277 ng'ombe te ng'ombe emwe na ng'ombe rete bwa ngiri manele kawera ka utoka matawana itebo ng'ombe ngiri manele no kumiguate I am a member of the secondary school board. Okay, akona ng'ombe cia toriara ire chukuru weu no te ngiri manele reku ng'ombe rendre tu ara ona inya ne aetwe itari inya na afya ede rwari ruro tena maana biu bitena maana tha iburu okora urore akora urwethia. That story is over. Twaribe kuma royo weta mbere. Kuma royo
kuma oro yo tha kenda tha inyanya na Bere tutre kawera ate thora endo te bona nya maana ya kwariria utumiri bwake buratumirite mbecha bubui mburia na ata kugendelea kuma ruyu. Away from that kwi kintu kwenda twariria Frank. Yes. MCA ba Meru na bunu tupatine bwithite bukarirwa no thirite we ground we MUCIACA we mutongere no romba kura barabara tia county icia ni thirikari kuthai akawira mwangaza beza cia loketwa I think 8 million pound chako bwithia barabara MCs abakurira barua mbese yu icia divertirwe ireta kiri MTF ni murandi your county. So it is county it's yangwe neka iri yangwe. Now kiri MTF ibarabara ya na change na I want to be very specific. Okori antoba nkando ni kwi barabara yito wakaluluma waturira kithetu. Kwi barabara embayo. Kian kianono mbayo. Okia wita kaluluma tundre barabara te barabara ringi kambula karauri otherio te barabara ringi why okwenja no korea kuthitha drainage ya uraroi rwaita okay awita kwa mheshimiwa Kabako not even a single kinye chembe kimo kitangara barabara cha Kabako inyemwe okay awita kwa mheshimiwa Morris akira ngondo the same okay awita anto amboi mea. You see, uteu mandram gavanari mutindro omba kumea barabara tia theru gaiti kwa bariu. Uteu omba kumea barabara tia akatio cha mucheke. Uteu omba kumea barabara tia ntuo roirero rera. Uteu omba kumea barabara tia njoke mwangandia. No mwanka untuburabu ondebo kadhivwa with consultation na mheshimiwa wa wandiera. Me I remember very well itoritangwe na ntoeruaki munyai governor na munyai yete mbere kakinya na obateta na iria no ntobwa conservancy toruaki na area conservancy nara na munyana ndra conservancy bateta na iria badire are onda yete embe atekere akwa lat the office of the area MP kinya MCA baba bonde ba Meru county tundre ute mheshimiwa mbijewe kumakangeta ati umakangeta eta ntoamboi kwa mburuate mwirite. It is not possible. Ndani kele atuma igembe central aita igembe south without kuira mheshimiwa John Paul ngetho ande kwa Antoana kwa muchore okwa. Protocol is very important. Otumba okira einda okira no go itete kwa mtu inyote mwirite. It is not in order. Okira waita kwa MC ote mwirite MC Robert ko atambaru. President atuma Nairobi aita Turukana kwa certain MP ate mwirite atiuma eta kiaru kwa ndinyoro ate mwirite toeta waku how nande when we are saying kawera na county ra chonde chiandiki cha uma vilification of other leaders and bullying other leaders korea ute atongeria bange it is an issue kawera no munene omeroi abatere kwetho aeta CS lituri aeta all the elected leaders MCAs and MP Senate and women rep ba koloma bakathithe memorandum mwemwe bakawata na njara kawira bakulukirite baeta kwa Gachagua bakawata na njara kawira bakulukirite baeta kwa president bakawata na njara baikintu kimwe baeta kwa CS Kendriki professor bamuricho thina ire Meru tigania east tigania west igembe central igembe northern igembe south kwentura china thina tutethie kwa andu bantu ya okuibu antu ba South Ment mbeti kwena andwa uraiba kawira athithite delegation ekuma Meru athithite delegation awatana na antu beta kwa CS Kendriki ubichini berana how can we solve this issue amicably tuwatanirete turatongerera ba Meru bonde na tharakanithi tuweka inyete ka CS kuraya tuchemane turi antu by no mone bomwe tharakanithi na Meru. It has never happened for the last 1 year. Into kuona kawira kamatete antu beto atongerera Meru areta bako Alice Waome they are the minister of water amwira Meru thina chietu cha ruikariona nona we a tutethi maybe ibo tongerera babo kariyo no ibo ntoto kwa atebua nombi oni de Franklin mweti karote
Meru tena uwe bo okirambeta kwa CS ndemwira yo edio nona lakini as a friend nombokere ngeta kwa Senator Kadhuri Murungi nombokere ngeta kwa Mpuru Aburi ngamwira munene inkwenda we yongwatia woka kainto antwana ngokuromba ngeta kirungi nongi ngamobilize anto bake ya muchamani ne yakwa MP bana na kinya MCA 20 na atekawira au ngavana atiumba na umeke na akiri chiawe aita kolo mande na mandram Aisha Juma amura ya kurba ko bakariona nona tumbeje totwa gender sijui affirmative action tutederio atikoloma wa more siasi nyo tuarese mu wanu atemenya aita kuthetera antoba beto bakenandroba antoba nginyo barabonde barerero intobio ninju na bakinyangero intobio atawata okirete to ofisine seneta okira aita ofisine akare na minister akena ndunga akena antoba KWS bonde bakena manara kona thina iranto baraba kuria atokira na akirie ke akari ya governor awatana na MPs barabare area church aita affected rain down Mpuru Aburi Mutunga Taitumu na Kile ba etania ay ngavana wo achikawira tengavano otuende kana ingavana kinyuma MP ayombe so Franklin Kuri so katokuwa kawira na affiliate he has no qualities of good governance ate manager kawira wo muntu very wo so kile muntu yonde waria muntu weta wetu ni kiongozi and I will quote him because sandi na trendere sana aringi mbisa na utenya na trendere ntamonere sawa na ari mitandaoni yes aringi mbisa na waziri na speaker na makarina yes after u na matukire TV nengeau eweta TV ne araua catering kiriana area na tumire ko betray governor Meru kwa na karea endruin kandekini kandekini agere ambezo zake wete makarina mto kwa endruin beta it's very bad kandekini aiweta kiri awetire kwa rorero abo tukafta biceu nethire akimeneria tongerie baba ingi muno ba Meru areo ndan kile areo TJ CS MCs ba Meru bareo Ntoruru so in short pura kwenda kuwa ne atiri ne to expect governor aritandie ngwena bangi ukethe antu pura benyu mewe ni baba kurumanga tongeria let me tell you I am kinya unini ngwante kwa no chogire ndu ni kiongozi you know why ndu ni kiongozi utekura aromba kuno ndaiwe ruaki wake Ntoruru etene ga MCA na capacity iriku no tenjero ndu ni kiongozi etakumbana utire not even a single day aitake kiraito ana arege munya ana etake kawira kanite why muntu atebatere kwithirwa ai topic ndene Meru County why utu mumenya ikendiandra hakuna mtu amjui no ibiro statement ya mheshimiwa Mpuru Aburi baito changa endu ni are pastor na ibo yake Murungu is not no longer a pastor athokire pastors ishimareo such a person akomeria eta kolomana you see kwegentu get character kwegentu get morals kwe mando tiomba kuthithia bwana Mutembe mturaka indrabo stand aragia na meambo ele atewengwa aitare ko lentore are chia makarina are chia speaker atoka je aringe kwaria arumo noe kawira keana I would like to kita kawira na biba chua ntwiro mwira anto kimathi gindo muntu ya ndu ni kiongozi te anto bawe kaumbere barako mtu karinga kala nduko emwe baitraba matokeo Murumba Gideon is a very respected person in this county where by who former chief of staff biatea former chief of staff ombi mtoto te ya kiraito amuritete kithakene kiraito atoma MCA kiraito amwe chief of staff tamenya Meru yonde alafu turingi akaroma ke maimi kiraito iyo mana ya muntu weto amutia koruba munya no rite mutia grachine amureta amwe chief of staff achoga mogeria ringi amwende amwethia director of Mera Pyrethrum and other crops amotoria Nairobi
munya no menyere uitethia mutia ngari ne thirikari akana chwa ngari thirikari muchi boibwani omutera biu kiraito no ritire Andrew ni kiongozi maempene Southimenti amenya mutindo ikuwa atia yo yonde yokari na Meru yonde iyo mwaka thuri muronge kurita nchamba mbethe kuthima miunda na tharaka chamba mbethe are muntu are savea amurita kwa mwethi manager wa Ciaca kithateka thuri muronge wetheria nchamba mbethe manager wa newe nchamba mbethe no kimumenya wora ibo nchamba mbethe we it is through kathuri muronge nchamba mbethe amenyekana ende twake yakwa kawira akolwa akethia bora wira ibo mutuma kwethia you see anto bamwe bati ankwire bwana Andrew ni kiongozi woni ankwire musimamo yokwa ankwire bwana Andrew ankwire bwana Andrew I'm sorry ankwire bwana Andrew you are not Andrew kiongozi let me tell you yes okay akwithra woni Franklin mweti karuti oria mheshimiwa Ntweru aki kana uria maure mauka kana uri taitumu woni ngiagoro mawe ne anga wambinga ndaromera Ntweru aki kinya nkera wananite ndawa ana tukana no I have no problem with that maore mauke ya kwetu nja na ndamura mheshimiwa ninaheshimu hata kuja kwako na kufika kwako lakini kwa heshima kubwa oni oyo bugwana oyo twaitanye no mwanka the last minute ankwire winte thungutha mantu ine bwana Edward ngiakua ni a I'm loyal to up to the last minute na tukahata ni awe ni ruyu na woni na you can ask Lentori wow nilisimama na yeye kuma the first minute mwanka mwisho andrete akitwatania na Lentori ni anini wangabana ni mama mutethia achoka kuno alafu mama yo muruma na ntari abo bweni. Alright, kiri mutambo yo Facebook kwena Chris Kiamberi tell that gentleman we can feel his pain but governor is here to stay. Alright. Bishop Shandrak Madeta Murunge ariwa missionary Karuti Junior Franklin. The truth must be told to set our county free from shenanigans of Kawira Mwangaza. Kuri kuwa hii ni SMS ya soketiao ariwa people of Nadu did good not to elect him. I thought he was doing good with the Bible until politics came. Yesterday at Lare Social Hall, he was seen beating Udi Waze. Udi no support his cartels. Ni mtu wetu wa Mugende Felix. Felix? Felix no is living in denial. No mumenya? Atewetikia mheshimiwa kenda araumire kwa kunyonya yatuendelea na the course ya utethia yembe. You see, me, I am not type of Kawira. No. I am not that type. I am not a con man. You see, speaking my mind, nakwaria, the truth does not mean that I'm not doing well. Rutero Biblia. Kafe lecture Biblia eriko. Hajui chochote. So, nteona nyabio mwira. What I am saying, yes. Katubuatire. Endera mto moya utogeria antu ibawira gwa. Endera mto moya utogeria antu ibarira. So, atumete na thoko tuika ka ndomba ira kura kananda ciakwa chatila kwana. Of course ya cherera kwana. But am I speaking sense kire atuba Meru? Na banathu iba kuona kwa ibo kuwa. So, Felix. Now, far from that. Nari ntorere na wakeja wa route ya karumana. But there's no problem. Katu ya kiri issue ya eoro kuri na MC batraumire kiri public participation na pathuri na kura. I do not know kithira MC okuna araumire but tere chiembe MC wa Kangeta atrono kiri public participation no enka kura misire kiri centro yonde so ndirendo kuria kuri na MC bo baroterero wa governor dabamoni elected democratically by right wita kana kurea wita but na babu burea tongere na barabara na ground isainire kubarona ndiye kurea kuya public participation kuya kuo kana kurea kuya kuo utibyo ku change no from the one go mheshimiwa wokwa na arere ku sign impeachment motion na tebinge
aliwa nteta njire Franklin yari. Sijui nimemfanya nini. He is my area MCA. Ntukwira nda ankindire ni aroya kura. Winda itenda mugethia na from that day ntaroma na thu. I am been na thu several times na ntaroma na thu mboinkwiti etike na thu kainkopinga Joshua. So ontubora ku ari wante nteta njire ono nto Franklin ye now. Why hatred? Imutongeri onathu. So reason yewe. Ingienda kuona kana kangi kana thu kayukira. So reason yewe nura we sending. That's the only problem. Na ari wante njire Franklin ye now. Ngore kyuri yakwa kan Joshua andwire atia. Kathwira antu bana tho atenda kuona muntu ungi ayukirie mutwe. Sie endelea na line yake ya kuwa MCA. Na ni endelea na line yake kwa advocate mantu ya Meru. Na utebyo nkwenda. Utetendera arombani. Na utetendera wimpewe. Kakwibo bobo we wona inquiry, kakwibo bobo we wona my star is shining. Me you cannot uteomba ku rise no ntoba ko ria tachi antu bangi. You each and every person ena line ira murungu amwetite. Ena thai no elected area MC onatho. Onire mugari onatho na mutongeria. And I have no business na chia natho thai burunta. Kinya manto ya ntagologira natho nkiaragia manto. Not even a single day. Na ito diri toto makanisene na. So, mheshimiwa wakwa bwana Joshua Mithiaro, I want to beseech him. Royo na taringe kurora bange bakuringa. Mimi hakuna kiti ninaomba saa hii note tutetadho kwa na itaranteri bwana. Na kura kinya nkare ya kurombe 2027. Bange bakaromba. Na wintande kila interest. Ntera wikire konkwenda. Itebi ya bitena muntu. Iteke angavana. Iteke kya senator, iteke MP, iteke kinya president, itebi be vacant 2027. Kabi ya kurombe kura renge. So to karire teua iteke ike yako no mwangambi tho ndeku. Kinya winge tho nteromba bange bakaromba. Na inye iteke MP wegembe no kuruga romba 27 yunge uteta itumu. Na inya kegembe sentru kurungi. Na inya raisi Ruto akapingwa. Endre with or without me talking iteke natho no kegetho kiena mtu kupinga. Ende mheshimiwa kwa na thithi honorable job. Aringe kura na bange bakuringa. Kana anu arawire na etwe arairwe endre motion yotete kuringwa royo. Lakini mbijewe 100% sure kuma kangeta kura amiarukia. Mbijewe tena ware atena arage mama we. Na tretre yoro ke mwingi. You see, ankoire ounda mwele wao. Tekwenda ku disclose issue chiawe. Tekwenda kwari mbati. Kwe kumenya. Kwe unkomenya na itwarire no na thimu iso. Mheshimiwa mbijewe kumakangeta. Itwarire no imuchore okwa. Itwara na iria. Na narenda tomanto towe person. Rente umbo tangaza ambua imbi na ata kwa karete na nata kwa are mbata new. Kwe ya moithairo weterete ketharimo bwana ukaua boibo nene nkoruke bo kandirani abo bo bonge tokathi assembly. So Mbijewa is a man of integrity. Imuntu moya kuiba kuanga kare under influence ya mtu fulani. Mbijewa is a sober man. Atika matairo akiri ntomuro meongi. So I want to request the MCS bange don't tag someone. Mbijewa na sign motion. Na ntuko kinye notice na arekuo. So I am 100% sure Mbijewa akarukia kure kwenga kawira. Rojo na ntwaka ngeta bolele boya. Mbijewa kwena warare kithari marete rete. Okay. Yes. Now as things urai karimo ankathai. Bire bieteri ntuko royo nikithira nambe kana. Ne ani 2000. Namba ne ani 46 yekwete kana. Nego logethetie. But governor ariwa ai akabarana MCA ba 24. Simple anto beto ba Meru ba yekero bwa. Laimi kandiri anto ba Meru bwa. Anto ba Meru ba yekero bwa. Ntuko embazi retere yaringanara kadita. MCA bana bareko. Anto ba MCA toero bange bakawa mwanja, bange bakawa banana, bare MCA mwanja. Only. Na kinya mwanga anthi na etiko bwana Njoki na bwana Njoki no mo bara bakaringa kura rojo. Anto ba Meru ibelewe o anto ba bateke ndrebe to kwaririe bara bakumenya kana ibarete imandra muweto kananu kuma mawa
na kana anu inya ite mute agana uwo mawo mwana kanandrian kana anu rotere access chiamba chiawe aje na kali tuika wira ou onamba onambi ndunga ename maua ou no wenda chenchobire cha koita chi ithimi. You cannot say that. Ai na te otegore access inchobire kwetere ayo. What is an allegation? Not allegation. Ou imuntu mo mwenyange na atenchune antobara bokira chuba kollo. You see, we are saying this without fear. Para waba turadanga ba twedia tore ari anteto kananu atere ya license ya nchobi kanandrian ito ngai kanandrian whatever maua nenge kiengu so imo atere oshuru uyu bauni amba bararu to agweta bamo anto gira eta koti nete no problem lakini akana otaka nominate ife baero ikiama kiambas na koi bange very loyo ke amene na ate ara chinya assembly uwa kana obele ote sainete no kwa na ingo mwele ngaka muringire nya thimu rauma de mwana na saine wona nte aria aga guthuwe agwa na tikarombe tikenda saina na saine Utiromba. Tiromba mwana saine na ni ndre kuromba kithe iwonia ukira owibele onge ifirinda na itore oyundie no nto firinda agure o saina ikanyamo no ya kanyamo lakini akame ayundie teke akana munga inopie new no nto no are to chaina ndamwe ba isingiria era unekire ndamwe ngathu era unekire na ndamwe yenge atiania uyo kwenja imwene na ndibia garetie kate kwenda mbia ile akuriwa akariwa royo akurika kura na ndre those are the only four onge kiambingaroni karuna ko taibiru bwena wewe ai kwira kwe commission ile na kwa wewe tu equality kwe yo waibwa we na ndre na cia kiambi ni mbingi bawa ka batano no ro ngo kumenya muna garinga kura na orange nombe ora kui orange na ibatandatu those are 6 lakini out of 6 2 of them bakaringa kura nande nyumeri yanire quorum ne ani okulugia bitu kwa so no kuruwe kuna abunge sister 4 ba Momero kaibwa bwa kura ikaringwa sister wetambere no ile kuringwa sister 9 lakini no iringwa sister 7 ka sister 4 ka sister 2 ka sister 3 no ntoko iba itu baurite nawe na teka baitwe so bukaibwa bweno bwa kinya kanini na MJ weto ibathithe ba marombe na iba kuromba murungu. Yeah. So now after still kuna stages chawita kuna senate. Kinya senate ya mwenga kuna court. Na aita court kwa gavana. To celebrate. Ka allegation ile ithithi tukawira ate kubwocho kanjira iri nge my brother. Meka wira ake ago ya Meru ndenda kwira Meru tutere access. Kawira achoka njire. Kawira achoka njire kuria kwira etawa civil disobedience. Webao. Twende koti assembly kurita onda. Ye wantu bara babonda ito traffic marshal era yondo oduranirie it is illegal. Kawira MCA bae kuthithia na vetting ya thithio na public service bond ya thithia vetting yari mubaisi ndi MCA bae kwaluka bawe bakuringa impeachment motion Kawira atere bara ba approve aende bake makosa. Kawira appointment chiawe chiaro inna na atono inna ubichine allegation yeu no baikwo teka baraebelia kwenga deputy ngava ubichine no kwe teka kurebelia okay akolelia public participation yeuro ile we ya wetikia Kawira amtu iba murete na iba murete ana kweyana why Kawira aratumirete mbecha. God is my witness, my brother. Yesterday. Yeah. And to barawa Kawira ane not even a single coin era dana netwe. Winde mukoje ndare lare. Not even a single coin from anywhere. Anto bare irebongwa bawa mama nane. Lakini anto Kawira. Bare ireba kama tinya ngare baturoko kurinyo kuma mbutu atura waterwe kinyore ende lare sen na ende to court ena 500,000. Beche itumene
para atumirite mbecha weta mawa mtu weto ntolichoro ara inyi metho na mato bobweya etete kuthangala ni muchamanio maua akarea weta senturo na arari ngaira kura akaumaua eta maua ate nara menyeta senturo akona nkanga bute no rona suku mioro waretheru no rona kaethia tigane west waretheru no rona kasege bore waretheru no rona ngindio ni waretheru so it is self driving utogwewa mbecha na bob atumirite mbecha bobweya na kinya MCA bawari etathio rongeta na baba baronka ba benefit ati bakona development ikorito reta turume o anoromeri. So what we are saying mama teka tukua achoka Meru ate watanite na MP kenda na ekuru na women rep na senator na CS na MCA bonde na akuru banjuri na barumire na thenjiri bakanisa ate kwenda bona kawera achoka Meru sesi otire kawera achoka Meru maandamano 24/7 tuito kuandamana ntuko cionthe rugiri thasta na oro batu to twanjiririe ora twanjiririe to buto kendelea batu tukendelea kwanza vuguvugu ndira nenere taturete twebele toingia tha yake ya kollo ka onokua uti na no kinya kutumbika ate onoko gaitu okay kaite taitete Salesio turanira yoro nkimukira akiaria arugure kuri na jama ya ukidina PMCs kenda kuora mwitekane ruyu is it a true story kana na allegation ibo yamba na omtata me Salesio thero akariti antu betu muno nuri kuwe imure umbo kidina mtu kana ikawira me batu tura kuthia to na mantele na mwendia na kimathi monyo tutura kuthia to watirwa to inyirwa au tuteria kuntu kwile tokaresha kina ruare ruo tweta Emerald tukwenge twaita Nyambene tukwenge twaita Red Rose tukawora au twaita Lare sekina tukauma au twaita mutu tuteria amwe no nto muntu atukabirite na chore betu bamono bombo twegirinya bibie no nto tureta tsirigeya twa tsiri okolomia gona kuibange be abakolomara na nuko me line yone iriku so ukagwetha batu just mere people not elected tutakindinapped no wakindinapped antu tubakareti weria reriko batu let it be known turenda kwa obescoti wote the MCA the youngest kabako agwona thina o kuthingithia majority agwona atari tubakareti weria reriko antu pesa udhimenti antu bebure ote oritho retere tuthigireti are kubare ko MCA bakaretwe teborichi iraia tubakarete na maoni nambi ake iro ete gibakaretwe mtu neri atangatange ake thuka chemuchemanio kana yete kuanga chitie chiena maroyo akamenya MCA zibakaretwe. What is the worst can happen kure kare akwana royo utire ma na de ogwete nawe no ba itako tanga bakua ari no na ngabakua uteba teoreka no kuona ya ureka we no kuona tekubo move wa motion na kwenda kuro majority ai majority agoro atara atere agoro ateoro kinya wipwa ka move utebo teombeka ai majority ai no way eka we gira Meru bwa Meru babwe utebo tokoro kura ijiani buru so utebombe kagura ile akwana utebombe kabwana twithithie mbane kwa antu begire mene kuri antu betere bena 21 days muitho na bagiromba kwa bena ntuko ithatu kwa bena mwanja MCA na ruin tuko yo ichile maromba people are praying kwa na bishops bakuromba kwa na thenjeri kuri akurobe muitho na ekuru kwenda kaire kire mene na ingeri kanisene turombete muno achoka ina twetende tuteo aye no turombete buru kuri antu bateta fasting and barete fasting no ntoba kawira no ara na idea na deputy governor right tutarirwa kuri na issue ya last week kwa kutena stima I don't know kitha stima tiosoka ibetele muitira tu no buru twetheruo tundi is the president of Kenya iba mudhalilisha buru iba itaba murite inya arare ba mwani muchie na muchioke tikande deputy governor ate kwawe
gwiboi muntu muno neta murite ara amwani mawa makiri. Lakini don't you think it is petty, Deputy Governor kwenda akiitro stima? Petty sana. Nora muntu ono kiate manto amaingi. Hii story ikiisha utekorona akerivenji aiwe muntu ogerete Murungu windingara kawira thirbo ate oyande mu device manto yele athatu ndende to mutethia ndu na arere ndukona yako ya thimwe ku ate oye ndike no why because you were no kinya we critic you Raila bate aragia Ruto Raila ibara ya Ruto we na manu thera we genuine corona kawe muri very genuine you can ask Dr. Kaivi kana uri Eunice Kalengo very genuine kamuringera inya toromba nde mwikira inya na twaraniria na ndi mutethia ra mubo mutethia garea ndike thogurea na no kuona man opinion lindro kwaria na mantu ya kari ya bari about mpuru no engageroria mpuru igiroria ndu na achiere iroria bingi taurungu na so before turike bwana Frank yes future Meru it and after this future after oil now after, if bunge ringe kura kuingata mama future Meru inaitite riu Meru future is bright uniterere Meru etono ringi etono kuma thi rombo nantemea nonto governors bola wao munyara ria kuritaniria ngwe na MPs aria wengwa kaenda nyumbani kiraitwa ria kuritaniria ngwe na MPs akaenda nyumbani kiraitwa ria MP bana uiwe nabo nyumeke kuibo gatebo amunya kwa MP uiwe nwe akawira are ampuru amuruma kaitite the only mistake ire karana antuba na mistake ire ina kawira ikuwa MP baka bakwenda ngekuruchio na nabo na baye wangu ibarita very petty ute MP I can attest to you kile ataya kuromba kawira ngui kile is a man of integrity mtu ina ngui yake ata dhwani taitum the same John Paul atararete to golo manwa mwira ntethi furthermore John Paul ka muromba ira into poro abori uyo wanga enda mwe koro kyandikwa Kajuju is my good mom waita kwa Kajuju muchi kwawe arithiti nguko saiti ngiritan amutia waita chukuru yewe arithiti nguko saiti ngiritan ingi aina ng'ombe aina ngwetia wengwe kithumba chakorita are mwarimu wa andiki arisainia vile warimu ene a concentrate na biashara chiawe kawera ateona mbia cha Kajuju na ndareka ichelewa no kaiwa kiwa mporo kenda Kajuju edo si are wa mbese ya grimana yana ngoko ngirida ndatu inandri chithogoma chiara nkala chambiana ikomi 600,000 okay so no kwe tukirike na future to future Meru ni unity Meru future is bright why together atwena antaba watanirete from CS governor MP MCAs antaba watanirete irobo kona Meru kidharimo kanga ike kinyanthi why Biblia you are where there is unity God's commands and blessing antora kwena ngwatana mwatha natha now akitharimo now the problem wao kuona kwena this integration ikwethwa mama ngavana atendete unity twatanira twari na sauti imwe wow auratie antu bandwa antu batendete thiri antu bakwenda kurumana kuurana antu bandwa akibwenda lakini we are praying God akemurungu rori euro royo muchwanda yoyo akuluka yo ite Nairobi ayo kulugite a orende yoyo kulugite in Nairobi tweterete yo kinya na senate itugorombera senators pa Nairobi meto temba kwa kathuri no eta gukulugia itugorombera senators pa thikiri rombare antu ba Meru na itukomea senate to agethwa ritho oleleti euro nande urakwitite and so far our senator is doing very well in terms of kuthetera antu ba Meru na kuretera Meru maendeleo yarayomba ubaguna parting shot mbere antu betu iboya
ba Meru no ntobo tureoro na sauti imwe boringa borita maoni yenu atiburu na heshima nene itouroke mama ngavana murio yoto mukamatithiriyo murito atoyomba na ikirwe kanlio kantiri kangondu kakamatithwa kanlio kantiri kakamatithwa ngondu. It's very heavy murio yoyo murito mutanochia yo mwa wa kwiro wa president ogenya thai. It's very heavy kukawira na kamatirwe murio tijo awe tukuromba neteyo kinene etikirie na akaigwe na pressure uni the only thing bila mpupo muromba na nkamwele nkaneteyo kinene ruyo rwakinya baba wete baweta huku ma assembly thainya na matuke araite press arisaini ate chantu baba Meru mono batiwa ngui agarachi ende kitha na kwenda kwa relevant na arisaini in between thai na ruyo thaithatu ete press yara awe for the purpose and for the stability and for the prosperity of Meru people and the Meru community. I, Madam Faith Kawira Mwangaza, I tender my resignation. Ake akwethio kwanjiria ruyo renge anjiria kitha akona bakumbreni woci renge renge baya now tuitane no 2027 lakini nete yo kinene ake akoreka yo karingwa akerwa akwanwa no for the next 10 years atekorwa ngui Meru lakini ngogoromba nete yo kinene ngavana kitha no kwenda witethia politically nete yo kinene andikanga barwa rwari ka ruyo uo ku resign utekwenda we kukuma history ya Meru we mundura mweko impeachirwe no ntabo incompetence na kuria kwatanira abangi. That's my prayer for you. Ngaya butharime Meru tuchema ni ruyo kona chionde rurire TV na radio ruyo ikuinake no ntonga bana Kawira together twekweberwe kombe kiu. Wow, you need advice ya Frank Gavana. I don't know how genuine it is, but uwepo waku Gavana. Thank you very much bwana Frank na tupo kuona kanya kuyagoranira Meru. Naibwa mwani wa Waru TV na tupo kuthena batru kirodwa rinkure. It is always a pleasure kuthandina babu nonto bo massive following ira twithira twini orukiria kiri mubango yua kugukea. Ni matha yeteri kuona kithira mbunge ya Meru ikaringa kura kuania kana kuritain Governor wa Meru etana mbere kuruta ngwicia wetu ketha twikuoya nteto mwanya mwanya uri yetana mbere kiri mitandao yetu ya Facebook, Twitter na Instagram na kiri nteto chetu cha 7:30 na 9:30. Mitawa mutambi endwant ndrawina ntukwembea. Thank you Frank.